ni tak tu su ngai ho zo silbon chaw ni tak pha tu ni April tarik ni tha thali March kum san ni som ni lenga ni khoi ni tak tu su alangai khom ki ditiu Kuki zo council le anuya leader hon thu tan na nei Kuki zo council nuya Kuki leader hon meeting a nei naw chun thupuk na banghem zat al simui Kuki te gam sunga me te ho lu loading Kuki ho le me te ho gam sunga lu loading chule ceasefire hun sunga ki ho tuk na dinga process pat hin tin chule ki ho tu na dinga thagup sunga thagum suna suk top ding le gal le tul sak loading a hi tin thupuk na ala bolui ji thupuk na chu Kuki zo council chairman in ala pung do a hi New Delhi khopi muna Minister of Home Affairs ma puina ahung tungning April tarik nga ni pha le meeting nei ding wa hi tin le akigen hi zani April tarik khan nin zomi council office muna Vaiphei people council VPC pui tu thakte khat khutong party hon VPC pui tu thakte lopna kin ala mangui ti thu head a hi zikin phamo aki satak jet hi zigul nam khat organization tribe khat thaguma aki bol hi phamo aki satak jet hi zomi council malana VPC munni ki sudan in amtai VPC khat khutong party hon zomi council abelun vice president dingin ngulja thang nei sil general secretary dingin LV khu Vaiphei hi Manipur state BJP MLA hon jani chun infal khupia BJP office thobal munin delimitation chungchangin ki hona ala neui thusuina gen na chun jigul hin again hi delimitation chungchang gen na dinga Supreme Court in 2 pik a hitin akigen hi ji meeting na chun BJP MLA hole BJP office bearer hole pang hi nakigen hi BJP hon BJP office muna ki hona anei naw chun MLA A Khamchan K Robindo Govinda Sole alapangun delimitation delay a boldingu chon sak dinga hitin alagian hi delimitation bol masanga Manipur state sunga resolution of citizen NRC hoi takcha chi thak sang masak dinga hitin MLA Govinda sin alagian do hi Manipur state chief minister M Biren Singh in Manipur ga litul chungchanga talo pia sakma min ahunggen jikin phamo aki satak jethi tin thusukin again hi MPP in Manipura Kukilen dimana ki bol hi aki support puitin Manipur state unit president in again hi aki gen be na chun meitei hole Kuki ho ki kala galum hi hun so tak sucham zolowin en Biren Singh ala umin kumsang ni la som ni leli kuma pia sakma in state thak boldo dinga parliament a athu gen na video clip en Biren Singh in ang su do chu Manipur state da ami hi lo na khat phot chin na hi tin Joy Kumar in alagen do hi Vaiphei Human Association chongzo blog in thu su bol suina gen na chun ji gul hin again hi ahung tungding April tarik li tha thali kumsang nil som ni lenga ni phal le lungchung humuna nampi dam na dinga pauchap khomna program VWA chongzo blog 10 ahung ki gung galin jina chun hausa upa nampui tu le kochum tinami pi le pastor ten le ji hun poimo tak mai hi hung up chit dingin chilna kangbolu tin susukin again hi tun taga ringa news sim ngai thak theu ji chanchui tan tin ngai tu te la bonun umnum le mangpha